umuntu azarambira ngo ngwire tuje langata niho tadushingura tugende kumva bagenda ngo dushike mumva mbona ngo arambira ngo runaka Suriya siwe mwaraye mushingwa ati reba imva y'ukuntu imeze yazi kayangana tarabona arambira ngo nimpegere ngira ubwo nabwo ati ngwino tugenda akazambira ngwino tugenda turagenda turiyegera mwamarambwa ati fundura ndafundura imva y'umuntu wapfuye fundura mbona kuko ayikuraho dinjira ngo ninjira isanduka ryiwe twari twamuhambanye isanduka rya brown rigiye kuba mutuku ariko isanduka ryiwe ryari umweru dereri kurutuko twayivuga dereri arambwa ati ngaye fungura isanduka ngira ubwoba ndabwo ati tafunda isanduka y'umupfu umaze hafa amayinga atatafuye ati fundura ndafundiye ngo fundure amaze namubona nyubwiza mw'abakristo namubona nyubwiza mw'abakristo harigera mbona tukazuba barangucuka herwe n'umubaro uzuje gusenga uti murambira ngo nta kindi nokora no kuja gusenga nagenda nafukamye ahantu zanibuka hari mu amazi yandi hari munsi y'isararo munsi y'amazi hari saa 3 menye ubwenge saa 9 ndi musenga nabwira Imana ngo Mana koza kukorewe nkorera kwariwe bose kwariwe wampamagaye Imana kuziko nta mahimba mbamo ukundi gute nta kuntu wo bigenza nta kubikora Imana irambira ngo haguruka ngo abizimana we haguruka aho ngaho haguruka aho ngaho numvindi azijwe nivuga ngo neema yangu yakutosha simama ndahaguruka ngo bucasivye iminsi ngahe hahandi hari kiruzimba kiraturika ngo kibere guturika arakira n'ubu ni muzima mugoma siro twamenye dura mu cumba tuhira ibicumba bya maraki twamaze mu iminsi 3 na wasenga nanyo senga ngira Imana ngo sinzozamuka kirungo niba warampamagaye sinzozomuka kirungo nabuze ifaranga zo kwigabe niyo uzogera gute nzoguma nzerera ibuvira niba ari kushimye uzoreke nzerera haleluya turaterana niyinga umugabo yamahaguruka ndi yaranzi arabanga ngo nage kuri mission ngo Imana ingirira neza ngo none uri ya musore yazanyita umusore ngo nani umugabo w'abana bane ariko nyine ubukene ni bubi uzobukugira umwana no kure afi faranga zo kwiga umwaka wose Imana ingirira neza papa ngayo gabwiye salabani mokozi Yesu haleluya Eloi lama sabakitani baba yangu kwa nini umeniacha baba yangu kwa nini umeniacha msalabani mokozi Yesu haleluya Eloi lama sabakitani baba yangu kwa nini umeniacha ai baba yangu kwa nini umeniacha ipo kwisha kusema ayo akageuka akasema isiwe kama mimi Bwana Yesu asifiwe Sasa tusome ijambo ry'Imana ahandi cagice dusoma izakozwe n'intumwa gice ca 16 murongo 25 tukeze ku 28 izakozwe n'intumwa gice ca 16 murongo 25 tukeze ku murongo 28 ariko mu gicuku Paulo na Sila barasenga baririmbira Imana izindi bohe zirabumva uwo mwanya habaho igishitsi cyinshi imfatiro z'inzu ziranyeganyega inzugi zose zihera ko zirakinguka iminyururu ya bose iradohoka uwo murinzi arakanguka abonye inzugi z'inzu y'imbohe zikingutse agira ngo imbohe zacitse akura inkota ye nuko agiye kwiyahura Paulo ijwi rirenga ati wikwigirira nabi twese turi hano atumira itabasa atumurikira aturumbukira mu nzu ahinda umushitsi yikubita imbere ya Paulo na Sila mwakira ijambo ry'Imana Bwana Yesu asifiwe naje ndabanza gushima Imana ise w'umwami wacu Yesu Kristo utugejeje muri uyu mwanya wo kuja gusoza igiterane rwose ni igiterane ntateguye ntitegereze ntanasengeye naza mbwira mugenzi wanje nkamubwira nguko mushumba yaravuze sijui mtu ambaye anaweza kumsaidia Apostle Martin
Naweza kuwa vema. Haleluya. Kwa ni mzizo mtu twese kumvikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hanyuma ndashima Imana niko narimvuze tugeje kuri munsi wa none Imana yabikoze ihabwa icubahiro. Byarantunguye igiterane busanzwe tuza tugusenga tugasoma ugategura ukabona umwanya wagije. Ariko igiterane ntabwo twigeze tubona umwanya. Kuko nko babivuze babimbwiye kuwa kane twazindutse twari kumwe n'abashumba bagenzi banje dukorana. Eric ampamagaye nari nzanze kusanze kushaka kubureka kumwitaba kuko twari mu nama, ariko ndavuga ati reka muhamagare nikamwitabe numva ica ashaka kumbwira. Ndamwitaba ngo mwitabe ngira pastor wari wicaye iruhande rwanje rugondera, ndamuga ati mpuye n'ikibazo kariko kibazo sinzi ukundu ndi bugihandoring kuko ko ndumva keremereye. Arambwa tubibaye gute, ndamubwira ukuntu bigenze. Numva kumbwira ndavuga ati ariko reka mubwire, nari mubwiye ngo amasaha 2. Ndabitekereza umuntu wa kabiri nabwiye nanone nabibwiye umudamu, ndavuga ati ko se babigenda. Ariko mutima waje kunemeza kuko ngomba kuza. Haleluya. Kandi nifite ngo gahunda kinshi, ubundi umunyeshuri ndaciga ndi ku ntebe y'ishuri. Muri no gahunda nari mfite ejo mu gitondo kwa bandi bagiye nimugoroba aho bagomba kwigira. Ejo mu gitondo saa 2 bazari mu ishuri batangiye kwiga kugeza kuwa 3. Ariko navuga ko bimeze kose ndabisubika. Mbwira umwarimu uzo twigisha wacu tuhagarariye, ndamubwira ati umyihanganire mpuye na nahise mwita ngo ni emergency. Amen. Ndabwira ngo mpuye na emergency tuma ngomba kuba Nairobi none nako Jumbura. Unyihanganire bishoboka ko kuwa mbere ntazo attendinga class kubera kuko nagiye mwivuga butumwa. Aranyemerera ambwira ati nta kibazo genda uko twaganiye nyina mwarimu wanje nuko twaganiriye n'ibindi. Nari mfite igitaramo none ahantu cha ministeri, ndamuhamagara mpamagaro wo ugihagarariye, ndamubwira ati mwene data ngize ikibazo ndamuganirira bishoboka ko ninga mwari mwategeye kubumvuga butumwa. Ariko hano hari abandi bavuga ubutumwa kandi ahita nguheza umuvuga butumwa uzonsimbura. Muheza umuvuga butumwa uzansimbura arabyakira, ndamubwira ati reka dufashe bene data kuko babikeneye. Aranyemerera nawe ndabimushimira rwose kandi abyakirana n'umutima mwiza. Biba ngombwa kuko nyine tugomba kuza. Ko turaza kuwa 5 saa 4 zuzuye nari muri kibuga indani muri Jomo Kenyatta International Airport. Ndaza turazamuka tugera hano. Imana yabikoze si imbaraga zanje, ni imbaraga z'Imana n'ubushake bw'Imana. Imana mw'ijuru ikikoze himbazwa. Ndahimbaza nanone kubwo mwaratekereje data mujobogere neza. Hari ijambo barimo baganira nkunda cyane natekereje. Yesu yavuze ijambo ryiza, ariko Yesu ni mwiza ye. Ariko badakunda Yesu, abazabanga gukorera Yesu bazakora ikindi. Yesu ni mwiza. Yabwiye abigishwa arabahindukira nabwira ngo mwebwe. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 12 n'umurongo wa 36 26 nako arabwira ngo umuntu ngo nankorera ngo azaza hundi. Amen. Umuntu nagira gute nankorera ngo azaze hundi tubanega ntakabe kure tukomeze tubane, kandi umuntu nankorera data azamuha icubahiro. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sica bari baharanira, so nibwo barwanira abantu ngo basengere ngo kuba barunaka. Sinzi ejo ubivuga ngo yaravuze ngo bamusengere ngo bahure n'iki ngo bukirubi ku Yesu. Simbizi. Amen. Ubwo nibwo nyine zose n'izubahiro. Ariko Yesu yaravuze ngo umuntu nankorera azaza hundi, kandi ngo umuntu nankorera data azamuha icubahiro. Kandi Bibiliya ni ukuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wobona amateka yanje, wobona naho mvuka iwacu ni kuri Gatobwe mu Gishurushuru. Inko twagaragaza ikomeye n'urukuri aho nari imfubyi agakene karaho ngaho. Muri rimwe yaravuze ngo iyo uje gucungura abakomeye ngo hari sino kwibuswa. Iyo agakiza kaje gutangwa na barunaka nobaye uwanyuma bokambaye sibanchiki no butunzi. Nakuze dutunzwe n'amata yo gusaba biraro mu bigo by'abandi. Ntanka zacu nabonye nigeze mbonezo. Naje no kontanka twigeze. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen.
ariko nukuruka Imana igira neza. Iyo usha gucungura abakomeye ahari se no kwibuswe, ariko Imana ntizereba ku mateka ngo ndizihamagara abakomeye, izihamagara agira gute aboroheje ikakomeza abo yahamagaye. Amen. Hallelujah. Imana ngijuru ibaho gucugisha cyane. Imana ihimbaza. Nishimiye kuba kuri uyu musozi kandi bashumbana bashimiye kunga daturumiye. Eric President nagushimiye cyane. Kuva wa munsi mvuye hano wabaye inshuti. N'ubu ni inshuti cyane tuba tuvugana kenshi cyane. Ndashimira umushumba twari kumwe. Imana ngijuru bagirire neza. Nashimira Pastor Madame Pastor Jalos. Urevera. Wasagana nyine na ubusanzwe. Kurya ititere nkuru iba muri admiration ni pasteur. Abantu ribabizi. Pasteur niyo titere nkuru iruta izindi zose. Izindi zose ni itinzo zabagira ntuza, ariko pasteur niryo niyo grand frère w'iyindi mirimo yose. Amen. Amana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kubona byanejwe kandi pole sana. Bagize ibibazo ndanabihanganisha twaravuganye. Imana ngishubagireye neza. Yego. Yeme nshimiye itsinda ryose. Simiye bene data bagi bava hatandukanye, bavuye Musasa, bavuye hehe, mwese ndabashimiye kandi ndabakiriye mu izina rya Yesu. Namshukuru Apostle Martin. I'm very happy. I'm very humble. And I'm so pleased to see you here. May God bless you so much. Amana. Na nishukwe cyane, Imana kugirira neza, kubariki sana, nimefurahi. Huyu mtu ninampenda. Ni Mumeru, anatoka huko Meru, lakini mtumishi wa Mungu. Na hata anafanana wa Kongo, si ndio? Anafanana wa Kongo. Wakati mmoja huko tunafanya confusion, tunasema yuko ni Mkongo. Lakini kwa kweli nimekuwa surprised. Nimefurahi sana, Mungu akubariki sana. Asante sana. Wametupokea, wanatuhifadhi. Hawa ni watu sisi tukio iyo tubonye abanyakina twebwe tutubaha. Kubera kuko muri Kenya baduhaye indaro, kuko namwe mwubaha hano. Tumwubaha mwebwe. Kandi utabubaha nawe nguwo nawe muzomurebe. Ararwaye kabisa. Amen. Amen. Na furahi sana, wametubara duhakiriye, wametupekea, tuzatubakorera, baduha imirimo. Yani nafurahi sana. Nafurahi sana, Mungu akubariki sana. Mungu akuimbidi, lakini tupatane bwana. Tumekusana tupatane kabisa. Tafute mahali tupatane. Ni nani ngijuru baumugisha. Ko turagana ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryiza. Musuke kagiye. Musuke kutambuka papa. Haragakora sikaje mwo. Turirimbe bukeya nitumara tuganira. Uyu mugoroba ngiye kuganira ijambo nahaye umutwe w'ijambo uvuga ngo agaciro ko kuririmba no gusenga mu gihe cy'akaga. Agaciro ko gusenga no kuririmba mu gihe cy'akaga cyangwa mu gihe cy'amakuba. Musanganire mukire. Yes. Asante Baba. Hallelujah. Yes. Ikigiye tugesamo ichokwiye gurira Yesu. Umarayika iteguye kuvuza izo mpanda tumusanganire mu kirere. Ikigiye tugesamo ichokwiye gurira Yesu. Umarayika iteguye kuvuza izo mpanda tumusanganire mu kirere. Tumusanganire mu kirere. Tumusanganire mu kirere. Tumusanganire Mana we. Tumusanganire mu kirere. Tumusanganire. Amina. Aiwa tumusanganire.
tumusanganire Yesu we tumusanganire karibu amina we tumusanganira tumusanganire we tumusanganire tagari Imana yo amina tumusanganira la 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 silo peria aba we tumusanganira tumusanganire Yesu we tumusanganire hallelujah amen amen barikiwe sana ariko turatarama akanya gatoya ndireka mbwirize vuba dutaramira ari ijambo Dawudi yavuze nkunda cyane Dawudi yaravuze ngo kwangu mimi kumufurahia Mungu ndizo nguvu zangu kubganje jewe kubganje kwishimira Imana kunezererwa Imana izo mbaraga zangu haleluya Amen. turamo turaganira hejuru yo gusenga Imana mushumba wakoze cyane ubarikiwe sana yavuze amagambo nanatekereje ko mvuga kuri Samuel mwene Ana ariko Samuel mwene Ana ndamukuneye Bwana asifiwe sana Amen. ageze ngo muzabe kurashaje ngo hamagara bene wabateranira ishiro ngo arabwira ngo nimuzahamagara abatwara bakomeye naboroheje araba ngo twese duhurire ishiro twese duhurire hehe ishiro abagore n'abagabo abasore n'abahungu bose barahura ngo amare guhura ngo abwira ukuntu babanye n'abatekereza ukuntu yabanye nabo Bwana asifiwe sana Amen. haleluya narivuze Samuel amen haleluya Hallelujah. arabwira ngo niba hari uwo nahemukiye niba hari uwo nahemukiye kamuhemukira kamukama amafaranga nkayaheza kamuziza kuko ufite ububasha ashira ukuboko hejuru abantu bose barabura habura ariko muzutekereza ijambo ry'Imana impamvu tutunezerwa nuko ubundi ijambo ry'Imana rigira akamaro iyo ryateye intambwe zine kugira ngo ijambo ry'Imana rigira akamaro muri wewe rihindura ubuzima bwawe rigomba gutera intambwe zine intambwe ya mbere ugomba kugira umwete wo kurisoma haleluya Amen. intambwe ya kabiri ukagira umwete wo kuritekerezaho ugatekereza icyo wasomye intambwe ya gatatu ukaryigeraho ukavuga ngo ese ijambo kuco rivuze hari icyo kinshinje ndaryemera intambwe ya kane ugashira mu bikorwa mwanditsi yananditse aravuga ngo ishuri ryo gusoma rigira abanyeshuri benshi ngo ryatangira kugira mu gutekereza abanyeshuri bagatangira kugabaruka byagira cyo kwigeraho bigatangira gushira ishuri rya kane mu kaneho abantu bakeya umubare mukeya yo gushira mu bikorwa ijambo ry'Imana Bwana asifiwe Amen. Bwana asifiwe. yavuze kuri Samuel ariko n'ubundi ndamusubiraho sinomureka Samuel mwene ariko ndamukunda ariko sinza nkeka ko uzoja mu ijuru oya nukuri sije kubyana yanga n'umugore n'abana zababwira sinza nkeka ko uzoja mu ijuru nzankeka ko bishoboka nogera muri Amerika n'ahandi hose ariko ari kintu nzankeka sinzokeka gusa Imana 2009 ndi mu Bugarama paye singa Imana saa 11 mu gitondo bucagurikana nari maze iminsi mpabwira Imana ngo Yesu ndashaka kukubona ndashaka kuyereka pana abawe ndasomye ndashaka kubona Yesu ndashaka kukubona iruzi myinshi yarishize mugisho aramanuka Kepa. ndamubona Yesu nabwira abantu subona navusomye mu gitabo naramubonye bitimbo mu Bugarama mu gitondo saa 11 buhawe cyagurikana naramubonye Bwana asifiwe Amen. gusenga twatangiye tuvuga ngo gusenga n'ubushize ndabikora ubukeye gusa cyane nimara nije muri amagambo ngo kavuga ngo agaciro ko kuririmba no gusenga mu gihe cy'akaga mu gihe cy'amaga Bwana asifiwe amen iyo ngeze muri muhana nza nibuka bibiri hano nari byaro hano bibiri hano kwijaba twigeze kwasengera isengesho rimwe twari kumwe na Bishop Rushika tukabana na Nyagafasi tukabana na Jire ngira ngo tware nk'abantu babanga mugoro twara handu sinzanzi nibuka kubaza kwibagirwa ari icumba hari cyo twadusengera Imana ariko Mana yo kwijabe we sinza kwibagirwa Mana nabonye Muhanga Imana yo mu Bugarama Imana yo mu Nairobi we urashari Imana Mana n'uburashagira neza Petero yaravuze Petero muzamwibuka yaravuze ngo niba mwarasogongeye ngo mukamenya ko agira neza ngo ni mumwegere usogongera nukurabura usogongera ngo musisho bivuge
niba warahonjeje, niba wararabuye Yesu ukumva aryoshye, umwegere. Nitamusana. Roza Muhando yaravuze ngo ukiona nikiruka, ukiona nikicheza, si kama nimechanganyikiwa, ngo lakini nimeonja utamu wa Yesu. Yesu araryoshye. Gusenga ngo nukuganira n'Imana. Gusenga umwanditsi Maraki yaravuze ngo ubwo abubahaga Uwiteka baganiraga, ngo Uwiteka ageze atega amatwi akumva, ngo agatekeka ku gitabo cy'urwibutso cyandikirwa imbere ye. Gusenga nukuganira n'Imana. Haleluya. Nkuko umubyeyi aganira n'umwana we. Kabiri, gusenga ngo ni intwaro umukristo azakoresha mu kurwanya mu gutsinda Satani. Ejo n'ubushobozi babikoraho, zirantwaro zirindwi Paulo yandikiye abakorosa aba Efeso zikiyemwe ibice bitatu. Ariko igice cya nyuma kizagishaka kugira kimwe bibiri. Igice cya mbere ngo ni intwaro zazikinga torwana. Haleluya. Ingofero, ingabo, agakiza umukandara, izo ni ibintu bizabikinga ariko bitorwana. Icya kabiri ni impano yitwa ngo ni inkota y'umwuka, izikora ibintu bibiri, iri mu cyiciro cyo gukinga ikaba no mu cyiciro cyo kurwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ariko itwara y'amasengesho, umugabo witwa ngo ni aracyahari Kanoni Rutayisire, yani igitabo cyitwa ngo usenge uhindure gakondo yawe. Yaravuze amagambo akomeye cyane, aravuga ngo intwaro yo gusenga ngo izigereranywa n'igifaro. Igifaro ukirimwo ntiyoraswa ariko iwazarasa. Haleluya. Amen. Uri mu mbaraga z'amasengesho tiyoraswa ariko iwazarasa. Amasengesho ngo ni izihaburira umwanzi kure cyane. Iyo usenze ugasenga amasengesho y'akarenga 2026 agakubura imigambi ya Satani, akarenga 2027 agakubura imigambi ya Satani, akageza muri 30 muri 40 ukazugenda ugashika ahantu hejejwe cyane ukagira ngo nta bindi. Amasengesho agira imbaraga zo gukuraho imigambi ya Satani kure. Yesu asifiwe. Amen. Atukuze Mungu amene. Amen. Ngo witwa ngo ni Billy Graham mukozi w'Imana. Yaravuze ngo amasengesho ngo niho isi y'umwuka n'isi y'umubiri bizabihurira naho ngaho, ngo bikarwana, kandi iyo birwaniye ngo amasengesho agatsinda. Amasengesho agira gute? Agatsinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. John Knox mu gitondo namukozeho. John Knox yigeze gusenga n'umugabo muri Ekose. Yarasenze Imana, arasenga. Ico gihe hari umwamikazi witwa ngo ni Elizabeth. N'ubu nyine ko zabitwa bose ngo yarwanyaga itoro cyane, yangaga abakristo cyane, ngo yangaga idini. Ariko kubera amasengesho John Knox ngo amutera ubwoba bukeye umunsi umwe Elizabeth ngo aje kuri televiziyo aravuga ngo ikintu atinya mu Bwongereza ngo atinya amasengesho ya John Knox ngo kuruta intwaro za kirimbuzi zose ngo zo Bwongereza. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Zakariya yaravuze ngo igiterano ry'abakristo rato itsinda rito ry'abakristo ngo bateraniye hamwe bahuje umutima, ngo badafite imitima ibashira urubanza, ngo bagasenga, ngo bagira ububasha kuruta iya kanama k'umutekano kawe nikateranye. Ngo kandi kubera iki? Ngo kuko mu biganza byabo Imana izashira ibihe, ngo bazafite imbaraga zo kugira ibihe, ngo wabegenda bakabwira ibindi ngo bahiye ngwino bazabategeka. Haleluya. Amen. Amina. Amen. Muri Tanzania higeze kuba abagabo batatu, naje kuvuga umugabo witwa ni Kibeya, n'uwitwa ni Lazare, n'uwitwa ngo ni Moses Korora. Abagabo batatu nasomye ijambo rirantangaza, baramwa ngo enzi za ngo wametikisa Tanzania, ngo kugeza igihe bayifashe mu kiganza, ngo kugeza igihe ngo Nyerere tiyokoze nta mwanzuro yofashe muri Tanzania, ngo atagisha inama Kibeya na Lazare ngo na Moses Korora akoze b'Imana. Ubu nitwe twigeze bazavuga ngo wigize agateba yorifu. Abamasengesho twigize kuko umunyamasengesho ni umuntu ukomeye, ni inshuti y'Imana, abana n'umwami w'abami, asabwira ibihe ngo bihevaho akabwira ibindi bikaza kuko afite ubushobozi. Gusenga no kuganira n'Imana. Gusenga ni intwa y'umukristo. Gusenga n'urufunguzo ruza rukingura ijuru rigakinguka. Gusenga no guhumeka. Gusenga no kugira n'ubusabane n'Imana, ubushuti n'Imana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Ahagana mu gisuku. Unaweza kunisaidia soma kwa Kizungu baba, nitatafsiri. Apostle Martin, soma kwa Kiswahili. Hiyo nani? Kwa Kizungu. Acts Kwa Kizungu 16:25
up to 28. Akichongeza cyavuze neza cyane. Gisome gukenda n'ubushuguntuza. Kinyarwanda nagisomye kubera ko ntabonye umwanya wo gusoma amagambo Bibiliya. Kinyarwanda kiza kiza. Ariko soma mu Cyongereza. Soma kwa Kizungu baba. Soma. About 25. Okay. Yes. About the midnight. About the midnight. Hageze mu gicuku saa sita. Paul and Silas Paul na Sila were praying and singing hymns ngo barimo tibari bahagaritse gusenga to ngo God. Kinyarwanda kiza kivuga ngo please sorry we are together. They were praying and singing hymns to God. Yes. The other prisoners The were other listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake yes, that the foundations of the prison was shaken. At once, all the prison's doors flew open. Yes. And everyone's chains came to loose. Up to there. Okay. Thank you very much. Wanesa sivesa. Biblia yavuze Icyongereza ngo barimo bagiye bakomeza basenga. Kandi muzindi mbohe nazo zakomeje kubategera izo barimo baririmba. Ngo muri cyo suddenly ibintu bitunguranye Tipa. Bitunguranye. Ngo hari gisetse. Tibari bavyiteguye. Suddenly ni ikintu kibaye kigafura. Kirabatungura ngo ziranyeganyeza. Kandi ngo n'izindi zazo zaza zitegera imbohe. Ngo zarimo zitegera izo barimo. Ngo babari abangaba bari mu biki. Ko barakora ibiki barimo bategera. Ngo umushitsi kiratungura. Haleluya. Ngo inzugi zigira gute? Zirakinga. Foundation. Fatiro zigira gute? Ziranyeganyega. Was shaken. Ay mana we. Ese ko ndabura huntangira naho ndekera. Ariko Yesu ni mwiza. By the way, Yesu ni mwiza. Yesu araryoshe. Bwana sasifiwe. Ni abantu ngo bahuye n'akaga cyangwa akenshi ngo bararira ngo bakinubira Imana bagacika intege. Iyo abantu bahuye n'ibyago bagira ibintu bitatu. Ijambo rya mbere bazabarira, icya kabiri ngo bakinubira Imana, icya gatatu bagacika intege. Haleluya. Amen. Ariko uvukundu bimeze. Bwana sasifiwe sana. Ariko Paulo na Sila batwigisha inzira yo gusenga no kuririmba hagati mu bigeragezo. Nugera mu bigeragezo uzoririmba. Nugera mu bigeragezo uzasenga. Nubwo bari bakubiswe bafunzwe baboshwe amaguru bahisemo gusenga no guhimbaza Imana. Ibyo byatumye Imana ikora ibitangaza bikomeye. Amen. Agaciro ko kurabye no guhimbaza Imana. Ko gusengera mu kizugeza. Bwana asifiwe. Kavuga kandi ubushize imyaka ishize mishangizizo umuntu yigeze kurwara mu rugo mu wanje. Njya kubwira Dr. umuganga w'inshuti yaje ndamubwira mutegereza ko ndarwaye. Arambwira ngo probably uko bimeze ni cancer. Probably uko bimeze kandi arabwira ngo 95% over 90% ngo ndabikeka nabihamye no zukora kanseri. Sawa. Genda hano. Mu gitondo kare nzinduka sezera umugore. Imana tuza dusengiza yumva. Tukazuba baranguca uherwe n'umubaro uzuje gusenga. Uti murambira ngo ntakini nokora no kuja gusenga. Nagenda nafukamye ahantu zanibuka hari mu mazi. Amazi yandi hari munsi y'isararo munsi y'amazi. Hari saa 3 menye ubwenge saa 9. Ndi musenga. Nabwira Imana ngo Mana koza kukorewe nkorera. Ko ari we bose. Ko ari we wampamagaye Imana. Kuziko nta mahimba mbamo. Ukundi gute ndakundi wo bigenza. Ntakubikora. Imana irambwira ngo haguruka aho ngaho bizimana we. Haguruka aho ngaho. Haguruka aho ngaho. Numvindi azijwe nivuga ngo neema yangu yakutosha. Simama. Ndahaguruka ngo bucasivye iminsi ngahe. Hahandi hari kibizimba kiraturika ngo kibere guturika arakira n'ubu ni muzima. Mugoma. Mungu ni mkuu. Haleluya. Bwana sisi. Amen. Atukuza Mungu abira. Hallelujah. Agaciro kabera ko gusenga Imana no kuririmba Imana mu gihe cy'akaga. Naka. Mwiyo dusenga tukaririmba mu gihe cy'akaga. Imana ngo ntizibura kwigaragaza. Imana iziseruka. Haleluya. Amen.
waganirwa hayi Imana ishimwe kuko hano 2:7 nigaga ibuvira zakunda kubivuga cyane tuge twavuye ruguru abandi bagurishijwe imasa n'inyana ngira umugore ngo ngiye kwiga umugore turaje kwiga se ndafaranga ndaki biragenda bite ariko uwo munsi nanagiye kudandabyutse saa 8 kuja gusenga Imana ngira Imana ngo Mana nshatse diplome nari maze imyaka 13 ndaruka kwiga ngira Imana ngo Mana ndashaka diplome pese diplome uwo munsi ngiye kugenda imvura iranyagira cyane ariko ndabwira ngo uvuge ndasenga ureke ndasenga nagambire gusenga ngo ndasenga mu gitondo mugahuna mukibira kija kwagitera abahazi bagahuna barahazi mu gitondo mwumva ko Imana nyemera kuja gusenga mugore ni wambaye amafaranga yo kumperekeza yibariyeri ngo ashike umuntu twari turaranye umusore udakishijwe turagera ku musaraba turara nawe mu itambara yanyiba nuko nyine ari abatageze ku musaraba uzanga abantu bose bageze ku musaraba oya uzanga abantu bose bageze ku musaraba aho muririmba na bose ntibageze ku musaraba abo muze mutera ntibageze ku musaraba hari bamwe bageze bagarukiye inzira ntibarakagera ku musaraba nuko mu gitondo mbwira data umuzeyi wanje Serentanda Gombero ndamwira ngo muzehe banyibye Serentanda banyibye bakwibye iki naho ifaranga z'ishuri zose ndabifite abe n'igiceri ayo niyo amafaranga umugore yarambaye yo gucuruza isukari iroza curuza isukari turagenda abampezi banyishitike turagenda dushika ibuvira basanga muzehe basanga Pastor Tito Musabwa Kajorite ariko Musabwa umunsi niwo twamenyeye dura mu cyumba tuhira ibicumba by'amaraki twamaze mu iminsi 3 nawe asenga nanyo senga ngira Imana ngo sinzozamuka Kirungo niba warampamagaye sinzozomuka Kirungo nabuze ifaranga zo kwiga abe niyo uzogera gute nzoguma nzerera ibuvira niba ari kushimye uzoreke nzerera haleluya turaterana niyinga umugabo yamahaguruka ndi yaranzi aravuga ngo nagiye kuri mission ngo Imana ingirira neza ngo none uri ya musore yazanyita umusore ngo nari umugabo w'abana 4 ariko nyine ubukene ni bubi uzobukubwira umwana nokore afi faranga zo kwiga umwaka wose Imana ingirira neza hamwe novuga Yesu uzakoze nohera mu gitondo nogira ngo mbivuge bwo shikokira mu gitondo uwo Yesu ni mwiza uwo Yesu agira neza imbabazi zihora iteka satangara sanababazwa n'urugo rutaba mw'Imana n'umutima utaba mw'Imana uba mwiki urugo rutaba mw'Imana umutima udatuwemwe n'Imana uba mwiki saro shitani gusa ubamwe amatiku shitani ubamwe amagambo rugambo baresa ziwe tukazuvuga abandi ese wowe isubira mu yawe wowe wari ushasha mugabo yaravuze ngo ukuri kwa mu mitima y'abantu ngo koja mu gahanga ngo abantu benshi niyinga bose bagusenga birumvikanye ukuri kuba mu mitima y'abantu koja mu gahanga kandi koja mu gahanga niyinga mu gitondo ndakurahiriye benshi bose iyo tiboka kwikanisa tukazuvuga abandi ureka abandi si umurimo wawe kuvuga abandi ureka amaheze kubanye mutoya ndasomye ijambo ry'Imana ndariganira nari mvuze ngo iyo dusenze Imana iyo turirinze kandi tugasenga mu gihe cy'amaga Imana izayigaragaza Imana iziseruka nigeze kubigeza kutubwira umunsi umwe twafashije umuntu yamaze arambwira ati yo atibizima akara kumugira Imana yamasira wa mugani apagani baza baca n'uwa apagani so bakristo ngo bagira Imana bazafusha ngugira Imana bazafusha umuburanyi nyine naje namanumva nyine nkaho bimeze neza nyine ngugira Imana azafusha umuburanyi wewe mfushije igitangaza mugira Imana mahiri mukaje naje kavuga ati Imana iradutabaye ariko abantu yemwe tukazushurbanza no kuko Imana urakubwira ijambo utaruzi umuntu tuzatumenya aho umuntu yatandukanye n'Imana ariko nzatumenya aho yiyungiye nayo amen tuzaho umuntu yatandukaniye n'Imana ariko umunsi yiyunga nayo titwari duhari nuko haleluya nijoro ryamye umunsi umwe nobona ko umuntu azarambye ngo ngwire tuje langata niho tadushingura tugende kumva bagenda ngo dushike mumva mbona ngo arambwira ngo runaka Suriya sewe mwaraye mushingwa ati reba imva yuko ntimeze yazi kayangana tarabona arambwira ngo nipegere ngira ubwoba nabwo ati ngwino tugenda akazambwira ngwino tugenda turagenda turiyegera ngo amarambwa ati fundura ndafundura imva y'umuntu wapfuye fundura mbona kuko ayikuraho dinjira ngo ninjira isanduka ryiwe twari twamuhambanye isanduka rya brown rigiye kuba mutuku ariko isanduka ryiwe ryari umweru dereri kuruta uko twayivuga dereri arambwa ati ngaye fungura isanduka ngira ubwoba ndabwo ati tafunda isanduka y'umupfu umaze hafi amayinga atapfuye ati fundura
ndafundiye ngo mfundure amaze namubonanye ubwiza mw'abakristo namubonanye ubwiza mw'abakristo harigera mbona yaza kayangana yarafite yaza mwenye kari ari amuru umurambo umva ko umuntu wambwira ngo dore wa mutagaza uvuga ngo ngira Imana afusha umupfanye reba ukuntu ameze uzawirinda guca urubanza rw'Imana tukazira kuvuga abandi tukazuvuga uzureka Imana Mungu yaravuze ngo twese tuzohamburwa n'ifirimbi ya nyuma ku musozi abazogenda n'abatazogenda cyane. Haleluya. Iyo naryo ryarije ngo ndivuge. Hari abantu bakamagenda birirwa bavuga abandi uwo mwanya wo kuvuga abandi wa usenze mw'Imana watekera ijambo ry'Imana. Haleluya. Abahanga bazavuga ngo abagore ni bazavuga amagambo menshi mu bari mw'abadamu ngo ku munsi bizibira ngo bazavuga amagambo 220 bizibira ku munsi. Abagabo nabo si bose niko navuze se hari ngo atazabavuga cyo ni cegeranyo cy'abantu cy'Imana. Amen. Haleluya. Ariko munumve mwakazana ese ko nkoze gitangaza bavuga ukuri uko umubari wose uturimo. Bwana asifiwe. Amen. Kangaruke iyo umuntu aseze akaririmba Imana ari mu kigerageza iyo uzago byaguteye iyo ukene n'indwara n'amakuba byaguteye ukabona umwanya wo gusenga ukaririmba Imana ngika agaciro ka mbere Imana izimanuka ikigaragaza. Paulo na Sila waliomba milango ya gereza ikafunguka na sisi leo tukiomba Mungu atasikia shetani na wakozi wake watatoroka iyo wasenze Imana ukaririmba. Amen. Uzobigerageza uzogenda ubigire urekere kuvuga na amagambo umunsi uzumva waganiwe uri wenyine uzogenda ahantu wanyine utera karirimbo numara usenga uzumva ukuntu bizogenda uzumva uzomenya ibyishimo bivuye uzumva ibyishimo byabiza mu mutima nta bintu kubera iki iyo umuntu yaririmbye mu kaga agasenga mu kaga Imana izimanuka ikamwegera kigaragaza. Haleluya. Umuntu asenga Imana ngo Imana izayigaragaza kuramya no guhimbaza bikurura kubaho kw'Imana mu buzima bwacu. Kuramya no guhimbaza biza bikura kubaho kw'Imana mu buzima bwacu Imana ikazi kabana natwe. Bwana asifiwe. Musi umwe nigeze gukubwa ndakubwa kandi abantu ico gihe nikaho bataza banumva barambwe ngo izurimo ntibishoboka barambwira ati izurimo ntibishoboka tahareka abavandimwe barambwira baranyinginga ndababwira ngo yaye mfite Imana nizeye mfite Imana niringiye Imana warampamagaye mu izina nanje ndakwitaba. Bakambwira ngo taha genda ndatekeza uryo joro sinasinzira hageze nga saa 9 nibuka ijambo Paulo yavuze yandikiye Abaroma 8 nico gituma ugomba kugira ijambo ry'Imana muri wewe bavuze ukabakabuka buri cyo gutabara nda jambo riba muri wewe. Ariko iyo ufite ijambo ry'Imana iyo waganiwe ijambo ry'Imana rizariza utararisoma haza mu ijambo ry'Imana. Bibira Paulo yandikiye Abaroma 8:32 aravuga ngo mbese itarimanye umwana wayikunda Yesu Kristo mwikamutanga ku bwacu mwizaburite kumuduhanana n'ibindi byose niki kindi giheze kuruta Yesu Imana yatanze itoduheze. Numva ndaremye numva ndashikana mu gitondo genda ntawe seze kuko naza mbona bancu urubanza ndazinduka mu gitondo ndagenda ngushikaho naringi mbwira Imana komeza kugira Imana ngo Mana nuko nguko. Haleluya. Imana iranumva naratashe baratangara zage zatiyemo sizo naza gushaka singibi zakoze gute ngibi ko ndamubaza singibi wagiye ryari nagiye mu gishuko kuko namye mzuka mu gitondo batarazuka namafata moto naza nirinda ko bancitege rimwe nari muzuhunga abantu bagucintege uzugira gute uzubahunga ngwashike barambwira ngo ngatuganirire uko byagenze naje kumva umunezero ngo nezerwe ico ge apostle Christophe niwe yaragitangira kanisa hari hakurya muti murambwira ngo amafaranga yose mfite yose nisake nyatanga itu yose nisaka yose nari sana nari 1,025 yose ndayisakanyisha muri envelope ndavuga ngo Mana naje ndagushimiye. Haleluya. Ese kunguku pase bidaka ukumwondekeje ngataha mukandikira katike gusoko kushisa hari imodoka ikajana nani karanjana ndanyu ukanjana ukanshare kuri imodoka nta n'igiceri cyacu mu mbaye
umugore nabwiye umugore nguzimana mpamagara ndambwira ngo injiri si biashara nuzozubona nagise nagiye kudandaza ntabwo nagiye kudandaza nibiboneka bizoza bitaboneka ntabwo byose none ukuntu mpano mfite ibibazo mwahuye naco nukuri kw'Imana ndahimbere y'Imana mpamagaye mwonjana ukashitsa gusa kuri nani ari kurira nonezero kumunezero sinaje kudandaza tafaranga naje gushaka tafaranga naje gushaka cyane sikuje kupesa nonezerwa no kw'Imana kandi ndabisabye bya bibonga munyumve mu bikora oya ye tutakubariki narimbi sabse simbaye ntegeka tutakubariki narimbi sabse rwose zonezera cyane sinaje kudandaza injili si biashara ni neno liletayo uzima kwa wale ambao wanapokea sijakuja kufanya biashara posa sijakuja kufanya biashara sijakuja biashara ntabwo nari sinaje kudandaza ibitenge sinaje kudandaza naje kuvugira Yesu wampamagaye nugera mu kigerageza nugera mu ntambara ni waganirwa ukabura kugira uzafata umwanya wiherere usenga numara uririmbe ikizakurikiraho Imana izamanuka igusange muri cyo kigerageza tala purpose Yesu wenyine niwe gisubizo tumbira Yesu Yesu wenyine niwe gisubizo shuti yanse uri mu byago by'ibibazo n'ingorane tumbira Yesu wenyine Yesu wenyine ayi tumbira Yesu Asante Roho Mtakatifu. Agaciro ka kabiri. gaciro ka kabiri doberite ngiye turirinze tugasenga mu bigeragezo ngo Imana izaduha amahoro y'umutima tugira amahoro mu kigeragezo amen utuye hano wa kavura musafa atukuze mu ngamira ariko tuzundamitse subizomutse ufite intege nkeya agaciro ka kabiri ko kuririmbira Imana tugasenga hagati mu bigeragezo Imana iziduha amahoro y'umutima ukumva uratujije cyane Dawudi yaravuze muri Zaburi yaravuze ngo zaza ndyama sinzire nisigure ngo kuko Uwiteka ari uzumva ku amahoro haleluya zaza ndyama nisiguye sinzire kuko Uwiteka ni uzumva ku amahoro amen atukuze mu ngomere haleluya iyo tugeze mu bigeragezo tukaririmba tugasenga Imana iziduha amahoro umutima ugatuza impagarara zigashira impagarara zikagira gute zigashira ufite impagarara ufite ibibazo wagize impagarara tibiyabigenda neza mu rugo mu buzima byanze ubutumwa bukugezaho none nimugoroba ugenda utahe numara gushikuririmbe usenge icyo uzabona cya kabiri amahoro y'umutima azaza amen atukuze Mungu amire atukuzwe Paulo yaravuze Paulo ifizi ya Yesu sinzi ya Yesu Paulo ifizi ya Yesu sinzi ya Yesu igihe kimwe ngo Petero yavuze aravuga ibyafete ngo byafaho ngo byarandenze ibyafaho we zagize gute zarandenze Paulo umunsi umwe ageze kwa Agripa bamujanye kuja kumushira urubanza Paulo ngo aravuga ngo Agripa mukomeza kwemeza umutwe gusa Agripa ngo yongeza umutwe yari umwana ngo aremeza umutungo agera ngo areba ngo Paulo we hari yasigaje gato kanyemeza yandikiye Abafilipi aravuga ngo ndimukagirisha mwiganyira ngo ahubwo ibyo mushaka byose ngo bimenywe n'Imana mubisabire mubyingingire ngo ubwo nibwo amahoro y'umuntu adatekereza ngo azatwarira mu mitima yawe iyo ugeze mu nugera mu kigeragezo uzurinda kwiganyira no kuganya uzuririmba usenga Imana kwiga turimze tugasenga Imana mu kigeragezo Imana iziduha amahoro y'umutima amen atukuze Mungu amire asifiwe Bwana amwe biringira abantu
bakabahemukira mbese babahanga amaso bakabakoza isoni wewe ntuzuhemuka kandi ntukoze isoni Kanunga asina veria desovene. kandi ntukora nkabo Hallelujah. turavuga ishimwe ryawe turavuga imbaraga turavuga Asine ganila. nyeza twakubonanye ubuze amahoro muri icyo kigerezo ririmo umva ubutumwa bukujeho nimugoroba utahe nushika mu ufungure wokovu ufungure gushimisha ufungure uririmbe numara usenge umva iki kiza gukurikiraho amahoro arataha mu mutima wawe Prelevai. amen ukurari kwiriye amen Amen. wanasifiwe Bwana sifiwe. tukuzowe Hallelujah. gazi Nairobi ubuzima bwarankomereye ngomare kunkomerera umugore n'abana ariko yemewe ariko wamana no kuva Petro yabwiye Yesu amubajije ngo ese namwe murashaka kugenda Petro abwira Yesu abaza intumwa namwe murashaka kugenda Petro ngo aramuhindekera navuga ngo mwana twakuvaho tukaja yehandi ko ari ufite amagambo meza kana amagambo y'ubugi nonje nova kuri Yesu kaja kuri nde kofi ninde wundi nobwife Bwana sifiwe. naza kuri nde wundi Yesu we ubuzi ikintu uzatekereza mu buzima cyane congo kuruta ibindi byose nukurara ndafite Yesu nukwirwa ndafite Yesu mu buzima bwacu ubukene nibwo nkubungabana gufusha ndiko nkubungabanya n'ibindi byose utekereza ndiko nkubungabanya cyo nkubungabanya ubugingo bwanje nukurara ndafite Yesu nukwirwa ndafite Yesu nukiye iyo naruhiye we iyo imvura yanyagiriye nijoro kumanywa imvura nigeze kuja gutarama ahantu igihe kimwe turanezerwa cyane turaterwa ndaruka ngo nduhe ryama ahantu turaryama kumanywa ngo mare kuryama imvura iragwa sinabimenya iragwa yose irahita impitiraho kangutse nsanga narobye ndebe kuntu byagenze ngo ndibishanga muri imvu yandebye kandi yagwe nyinshi sanga imvura yanyagiye ngira Imana hari kintu Nehemiya avuze nzavuga naje Nehemiya amaze kubaka inkike amaze kuzikinga ngo yarasenze avuga ngo Mana we ngo nibi naso uzabinyirukira ayi Mana we no kuri uyu musozi Bujumbura kandi nani nawe uzabinyirukira Mana uzabinyirukira Pipa so. Very humble. Kwani nimeruka na akili apostle? Kwani nimeruka na akili? Wewe unaniangalia ningali na sawa. Uko sawa. Asante. Rimba. Hari umubibzigo wasohoye imbuto. Zimwe zigwa kukara zitorwa n'inyoni we. Ariko cyangwa ndangisa. Zonge kurangisa. Hari umubibyi umwe wasohoye imbuto zimwe zigwa ku nzira zimagwa n'inyoni izindi ku rutare zumishwa n'izuba ko zari zibuze atuworoshe hari umubibyi wundi niwe Yesu Kristo wamujyaga kiza nibyo mutabiba uzaja ke mugenzi turabimenya se uzaja mu kigega cyangwa mu muriro urorere gutinda nonaha uyu ni umunsi mwiza kumererwamo uzaja mu kigega cyangwa mu muriro uyu ni umunsi mwiza kwemererwamo icyo tuzobaco ko turagitegura none amen ibihembo tuzohembwa ko turabikorera none reka gufusha umusa reka kurena nguri umutunzuze amen ariko yemewe naringiye guturisa nk'ibintu ariko umwuka arambwe ngo mbireke naringiye guturisa nk'ibintu ariko umwuka arambwe ngo mbireke hakika Mungu naringiye guturisa sinabwe ejo nimugoroba ngo imuhana Imana yawumva ejo nimugoroba naratamye Imana impishura no muhana iramwe impishura sinza nerekwa
wanataka kunyimuka nk'inyuma ngo zanereko icyakora dati yagize azapfa kunkebera gatoya sinza nereko taza kunyikorera aho nje kunyikorera ariko ejo yabaye nkukebera ho gatoya yako javuze amakuru twari kumwe twari kumwe basere nambwiye Imana yambwiye yatubwiye amakuru ejo nimugoro Imana yavuze amakuru izivuga papa izivuga data azavuga uzango nikiragise azavuga uzaja mukigega cyangwa mu muriro uyu ni umunsi mwiza kwemererwamo umwami Yesu asoza gusarura imbuto azaza afite intara maze azigosore zaja mukigega cyangwa mu muriro uyu ni umunsi mwiza kwemererwamo yanditse igitabo kivuga ngo la puissance de la louange yavuze amagambo imirimo ibiri tuzohemberwa imirimo ibiri tuzohemberwa si itatu hari imirimo ibiri tuzohemberwa umurimo wa mbere ngo ni umurimo twakoranye umutima ukiranuka umurimo wa kabiri ni umurimo twakoranye urukundo iyindi yose ni ahantu umwanditsi yavuze Zakariya yaravuze ngo le païen ndabivuga mu gifaransa ari bijumbura mu gifaransa yaravuze ngo le païen ngo c'est la forêt là où Dieu coupe les arbres pour construire son service ce n'est que ça. Le païen, c'est la forêt là où Dieu coupe les arbres pour construire son service. Ce n'est que full stop. Abapagani ngo nishambi Imana izisamwe ibiti gusa zo kumaka umurimo wayo. Ntawo byanditse, ntabwo bazobihembera. Kandi biteye akaga gukora imirimo utazohemberwa. Biragasimba. Avuga ngo abandi magambo abiri. Aba ngo abapagani ngo n'Imana yabazanye mu rusengero kugira ngo batumare imbeho kandi badushikire muri urugendo. Apagani Imana yabazanye kugira ngo batumare imbeho wotarama munye wenyene kofukagira imbeho muri irungu. Batumare imbeho batumare n'irungu muri urugendo turi mwisho. Ariko ntibazorigeramo. Ngo bameze nk'icyapa kiza kiranga umuntu aho kitaragera. Kakumbwira ngo muri kuva hano no muri vire ngo ni metero zinga ariko ndikiragera muri vire abo bantu bazavuga ijuru batarabona bazavuga Yesu tababamo bazabaririmba Yesu tarabwira bategeka abo ni ibyapa biranga batarogera ni ikiraro abantu batondagara kutogera mu ijuru. Ce sont les arbres que Dieu coupe. Amen. Dangis. Haleluya we. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tutundagiye kusika kusindusika. Ngo bidutera gukomera kwacu. Biduweza gukomera tugakomera muri urugendo. Cyakarindwa cyo cyanyuma. Ngo bitanga bidukomereza ubuhamya mu bantu. Dukomeza ubuhamya bwiza. Abantu benshi ubuhamya bwarashize. Ubuhamya bwagize gute? Kubera iki bakoze? Manyanga bakoze. Uzo pastor benshi ubuhamya bwashize. Mugabo Dr. Kavoma mwarimu wanje. Dr. Kavoma Benjamin Bizimana amazina yaje. Mwarimu wanje. Yaratubwiye atubwira ibintu 9 umuvuga butumwa agomba kugira ngo ubutumwa bwiye bugira akamaro bugira imbaraga. Ariko avuga ngo bwiye icyambere ngo nuko agomba kuba afite ubuhamya bwiza. Agomba kuba afite Ubuhamya bwiza. None shona naje kubabwiriza inda Nairobi nkiza ngenda sambanya abagore babandi kubona ko ubutumwa bugira akamaro. Ntabwo kabisa sambanya. Haba kabisa. None no kuvuga ubutumwa ndi umujura ngo ubutumwa bugira akamaro. Ndi umunyakinyamuzwi. Alikuwa mwenye uongo twamjua mwekeni mapeponi. Alikuwa mlozi twamjua mwekeni mapeponi. Wacheni kidomodomo. Wacha kidomodomo. Erega turazwi. Bindi zivuga ngo ibyaha byabishingo bigaragara hakirikare. Ngo ariko abandi ntibitinda kugaragara. Ngo ariko amaherezo bazagira gute? Amen. Bwana asifiwe. Icyakabiri. Kugira ngo ijambo ryiwe rigire akamaro nuko bwa butumwa bwiriza bugomba kuba bwa mbere ariko bwahinduye. Bwagize gute? Uzi kubwiriza abantu bitaraguhinduye. Hakabaru bigira. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Asante Mwenyezi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
Haleluya asifiwe. Yesu asifiwe. Haleluya. Ijambo uzuvuga ryaraguhinduye koko. Ijambo uzubwiriza ryarakubwiye. Ijambo uzugaranga ukabwira abantu ryaraguhinduye. Uzubwiriza abantu kureka gusambana warakuretse. Uzubwira abantu kureka urugambo wararuretse. Uzubwiriza abantu wararuretse. Haleluya. Amen. Kuririmba no gusenga mu gihe cy'akaga ngo bisabe turemera ubuhamya bwiza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Les personnes parfois ce n'est pas mais c'est parfois ils acceptent la parole. Ils acceptent la parole par rapport à ce que nous avons cru. Nous avons accepté. Nous qui parlons. Nous. Allez, tasse. Iri jambo mpamwe ubwira niba tarambira. Akurabeza ko ngwa jambo tuza amakuru ko twicaranye. Reka tugende mu gaherero njewe nawe mu mutima wawe. Iri mpambiriza tuzo ko byo mu mutima wawe. Ubise. Bajambo. Neno la Mungu ta. Reka banze gucicike. Wa ngoma zakabiri. Iri jambo mpambiriza ko navuga na karanga. Tuvugane jewe nawe. Wacheni domo. Wacha domo. Reka kwifatira abantu kuririmba bitaraguhinduye. Uzi waririmba bitaraguhinduye ngo ubuhawe uroga abantu. Ni sumu. Mugabo yaravuze ngo ubu ngubu njewe ukumuntu uzi kunyine abantu bakorana babiri. Pasteur Revera Ndatabara na Pasteur Bidagara. Timukorana mukagenda muri ya biro mukikingirana mugakinga amadirisha mwamara mukarwana. Nta uwa ubabona. Nta kamera nta telefone. Ndabarije kuri nyuma y'icumwero mwikanisa bamaze kurwana icumi. N'umwuka ukumuhagara kwa tuti mukavuga wa mwuka zana wa mwuka ngaraye mu rwanyu aho kubwiriza uza wandikiza umwuka wa Bantu bakagwana. Turamarana pe. Haleluya. Babihise bikingiranye ntawabonye bonye bakarwana niyinga bakaga kumwe bakarabwiriza icumwe kiza gushira icumi barwana. Iyo waririmba utabirimo utabamwo uwaruga abantu bakiza abantu habe niyumanura mugamwe bene wacu ngo bageze hanze ngo aririmba cyane barabwiriza umuzungu aramureba ngo ategeza ku kibitangaza bikora ngo munye ngo aramuhamagara aramubwira ngo bwana ko waririmbye ibintu wavuze ni igitangaza ariko nategereje ko ari kikorwa nakibuza ibintu ni ibintu bibiri niba utazubu icacumi wenda urakizwa ndabisubiramo muvuga mu mwene wacu yavuye inahanga sinzawe yavuye ko yavuye inahanga ngo araririmba nyine turi cyose ariko tubize kubishusha kwa tuzadushusha maranga mutima uko yashusha la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Pas OK. Agréable à l'oreille. C'est une combinaison de sons d'une manière agréable à l'oreille. C'est quoi ça vous tukiyabanyeshuri. Amen. Bakabikombina yamara sokana kamaje gusoma n'umukobwa atarashaka tazo waturoze isokoze nukutroga ariko iyo iririmze waraye mu gitaramo waraye anongoneza sasa rohoni wangu karibu naye ninatoli ni kweli mimi ni wa Mwokozi milele amenitaja ndugu mpenzi ananikarimia hazina za mbingu ninaingoja siku yangu na sitaisahau siku hii ninamfungulia naona ni Yesu na sitaisahau. Kipa. Nigitaba kurimo. Uzutangira kuririmba abana bakabashubita mu biti. Abantu bagamu kabakihana amahirwe. Ariko ndashaka sinzi ko muzosaba kuntumira hakika. Zogutumira ejo bundi. Amen. Nigaza kuja hantu sinzi ndibasha kunikirongeza. Ngomara ndiginga muri mugoro nko kunyina. Umuntu yambwira ngo pass anyandikira kandi muri karamu yaruje sinabibyaga. Mu bintu bine tuzatubibwiriza hanga aranyekera 1 2 3 4 kandi zose yari yambwiye zose nari mfite muri preparation n'atanga mu gito nimugoro waningenge kubwiriza numva ikitangaza kirabaye ndavuga ngo mana nutambamo birancikanye njewe mudateguye none nkabangeje kubwiriza barambwiye kandi bimwo birancikanye ariko ndahagura ngo gatuti ndavuga ngo kama mbaye yari yambwiye ati none nutagendaga nutavuga amagambo nuvuga amakambo tati kuri wone ko ntabwo nukuri tati kuri wone kuri ngo abantu bumve rekaga abantu nemwe rimwe nabo gazakorwa ku mutima ureke nyabuntu ugere abantu biki gihe ubihorere yamacira wa mugani ngo tureka amasaka nabikungura kurane yamabimbye abanebwe se bazabura ico bifashije se bazabura abanebwe bazabura imirongo ndavuga nti ndavuga biranshikanye Imana ariko umare gushika gatuti ngo ngavuga ibi babibe
vuga Hamba ndavuga cyabayemo reka mabwire igitanga cyambaye cyari Jesu twararangire ngo tuce kurangiza Imana ariko Imana ni nziza cyane yamishaka kumuhinyuza imutesha agaciro umugore mbona umudamu aramyegereye muramumenye se tumuza abadamu benshi cyane kandi nto ntazamvuga umuntu yamukisi yambwiye nandi barangije kuri teology umukisi nimva ira imushumba iyo watereyemo nukwama bahoma umuntu wambwiye ikintu cyose nzogeza mfagira mu kuzibu utaravuga bene habe nigamura bine nimuvuga ku muramenye se aranyegera aramwe ngo nashatse kwihana kandi nihane turi kumwe na revira waje tirakara namwe nikakabumbu kakaroki bagapfumba namwe bavuga ati kumvo baramfomba etiki mama we ngahe mama we aramwe ngo maze imyaka 8 narakuye mwinda itari y'umugabo ariko nararanze kumubwira none umutima wane warananiye none urabwirije ijambo rikora ku mutima ndaje ngo mumbabare ayi wewe ndamwe ngo pastor urabona kandi muzo yari yambuje kusambanya urabona ukuntu wari ushaka kwimira uyu muntu utakizwe Allo Hallelujah. Nikakubwira niba ari ikintu cyo kurwana kuruta ibindi byose ni icyizere iki tukatiga icyizere Bujumbura tugatuma abantu bagutera icyizere Bujumbura tugatuma abantu bagutera icyizere mu murimo w'Imana tugati icyizere tukagira iki Cyizere itangirire umugore wawe n'abana bawe mugabo yigeze kubwira pastor ngo arimo ngo pastor uzubona nzoja mu ijuru umwate simbisi genda basa umugore wawe n'abana bawe genda utangirire ngo ashike ngo basa umwana n'umugore ateye wa mugabo wowe ura mu ijuru byane wewe kuraje kirashise no kukima asubira kwa pastor bampakani aho genda urebe kumenya ubwira aragerageje ngo nyuma y'amezi 3 aragaruka hamagara umugore n'abana mwabagore n'umwana wanje ko murabona noneho ahata ubu nyine ko birasa ariko ntibiraba niko bimeze ubuhamye tugomba kubutangira kubwubaka iwacu mu rugo imbere y'abagore bacu n'abagabo bacu n'abana bacu abagabo bacu bakatwizera abagore bacu bakatwizera n'abana bacu bakatwizera asubirayo nyuma y'amezi 6 aragaruka ati madamu mwiza n'abana banje ko murabona ati noneho ubu nyine kabisa uri sawa Yesu yose wogenda asubira kwa pastor aravuga ati pastor umuryango wampamije ataho takingi komereza Linda buhamya tukazuhemuka kwiba amafaranga abandi munanirwe kuyishura tukazubinya kinyuma urinda ubuhamya buragoye icyizere ndikiza gisonwa iyo gicitse kiba kirangiye uzi kwiba wamara kwiba habe niyo wagaruka mu ikarisa ukaza akavuga ati uyu agakara uzuza ariko yigeze kwiba kera bikayibaye vuze nigeze gutara ahantu Kampala turatamba ngo dutara umwe aranezerwa cyane arabyina cyane aranezerwa umwe twari twicaye iruhande rwanje papa we aravuga ati nugure haneze iwacu ruguru intama yarazimaze Toneri we erega abantu ntabwo turi Imana turi abantu nutarinda icyizere cyawe tituzoreka kuvuga haleluya komera ku cyizere umwizerwa imbere y'abana bawe umwizerwa imbere y'umugabo wawe umwizerwa mu itorero uwo wizerwa baguheza ifaranga uzijane mu mujyi uzigarure ubuvunje nimba bavunja kuri 5 uvunje kuri 5 tukavuga ngo bavunje kuri 6 ngo wigeze kumpeza ibihumbi 10 by'idolari nari mbi ku Kigali mpamijana arambwira ngo nanuze nari kuri nyine birananira none uri umugabo w'ukwizerwa wongereza amagambo wongeza amafaranga i Nairobi ndamwe ngo humura papa yampeze nanga arayabaza upfa kuyabaranya rebe nyabone ko ari ibihumbi 10 zeneye uzaza kumbeshera arayabara ndamwe ngo ukuyambaye na seri zayo nuko ya envelope ifunze nzayishikiriza mugenzi wawe kandi ko byagenze bukera muhamagara nimugorana ndamubwira ngo ngwino wakira amafaranga wambaye yabara arayabara ibihumbi 10 akira ngiye kubereke kubwo kurinda icyizere ariko iyo tugeze mu kigaragaza tukariri tugasenga biduha imbaraga zo gukomeza icyizere tugakomeza icyizere mu bantu n'imbere y'Imana Imana ikadushima n'abantu bakadushima bikaturinda guhemuka bikaturinda gukora amanyanga biya yavuze ngo mugishuku bari mu ngoyi baremerewe bagowe ngo bararirimba barasenga ngo izindi mbohe zirazumva ngo imfatiro z'inzu ziranyeganyega
inzugi zirakinguka iminyururu yari yabashomira bohoka barasohoka hanze ngo bageze hanze Paulo arabakumye ngo bakumye umurinzi akangutse ngo ashaka kwiyahura ngo Paulo ateranje arwa ngo tureke kwiyahura ngo nurebe hano twese ngo araza barabara ngo 1 2 3 4 5 asanga imbogo zose bamuhaye ziriko ngo aravuga ngo bego bene data koriki mwenge mutacitse ngo mugende mweza kanga mukamwakize mwakize mungiriye neza koriki atizera umwami Yesu ari mu bagabo batanga itorero ry'Filipi iwe na Lidiya na wa mukobwa waraguraga nibo batanga itorero ry'Filipi komeza usenge reka gusenga reka kurambya gusenga abantu bamaze kumenyera cyane ariko reka mbyihorere amen Vanessa sifiwe senga gira umwete reka Kalila Stefan. reka intege ibitotsi ntacyo bizokumarira wasambu ntazizogufasha n'ukurukima amakuru yandazagufasha ariko amasengesho agira umumaro iyo umuntu yasenganye umwete Eliya yari umuntu umeze nkatwe ariko ntashe ndavuze ubuzima bwa Eliya yemwe ariko igihe Yesu nabikunda nzabivuga ntashe ndavuze ubuzima bwa Eliya wita Ishubi Eliya wita Ishubi we Esra ngo data buja we ngo wabere Israel amagare n'amafarashi none uragiye ntacyo usigiye twi Eliya ati nuntumbi ukambona nk'ukugwaho ngo rabwanire neza ngo atumbiriye cyane niko yatataraba ngo wabere Israel amagare ngo akivuga gutyo umwitero umuvamo uratibuka ngo arawakira ageze kuri Yorodani ngo akubite urambuka abana bahanuze ngo nabaramushengerekera bavuga ngo nukuri umwuka wabaga muri Eliya wamujemo Bishop Manshi tuzoja mu ijoro nuko kibaje turaye we arige kugirya menye ariko ntacu no amen baba ngayo Salabani mokozi Yesu haleluya Eloi lama sabakitani Baba yangu kwa nini umeniacha Baba yangu kwa nini umeniacha Msalabani mokozi Yesu haleluya Eloi lama sabakitani Baba yangu kwa nini umeniacha Baba yangu kwa nini umeniacha Ipo kwisha kusema ayo akageuka